Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan Jong pi, hang ne hadukan Jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lai nyo ar nyo sau ar nyo. Ban nangla ban penbet nyegi kam Jaka puta badruk badan ka jing itu ka betikna bat pura ya kino badan Jaka ka bahap apa Shnong Nongtraw hari Bhoi district ka Shnong ka bahap apa purusam jong right umket jong ka hima khairem ka dor bar Shnong Nongtraw lembaga ne jing penbena ka pentip ba ki badan Jaka apa Shnong Nongtraw ki bomde ki Trai Shnong bat ki basa sabar jong Shnong Nongtraw bakin sngewbha ban wani Kynduh ye ki nong yelam Shnong lane da bo shupun che ki number phone pra khandai nyo sau not iwe nyo pra hnriu not lanen nyo hnriu lai not san lai hnriu namar kumba kalong kidon gi Jaka ke bagi Trai Jaka kim syam la Sumar hila ke Jong Jaka bat ke kelalong penban ke jing bom internet jong ke Shnong thau badru ke jing don kam ban pentikna ya ke jing long Trai ye kite gi Jaka Rainbow of Sound Music Academy kepada hak Shnong mau berhiri Bhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri. Hak sengi sajan adu shpau baju main step, adu sau baju janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena, ki pada du nyau senam cheneng, ki samla, ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang syapang ke music. Hak ni ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kani ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam kum kadak ajing shlori ki kena ki bawan pulih hakani ke music school ti parlok baro wan lompat slam wan ban syem ka admission hakani music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hnru iwe ar nyo lai